ole clear tu le ngai thatu zong te masa in kum thar chi bai vek ule ti chuan hei kum sang ni som ni paruk te kan an chuang kai tareng maya pathian zara he kum thar lo thleng hi in tan dam na tha chan kum te hausak na leilam mal som na ani emo tharau lam mal som na ani emo chutiang anga mal som na tha tak in don kuma lo chang se ti im ngai thatu zong te zawa in du sak na sang ber kan han hlan cheu ani ti chuan in hei video po duangin asiam regul hei thei lova ko ran le khotlang ate ni na neu te kan lo chela ti tu neu te lo om nen kan han boi de leka ti chuan subscriber te zawa in chi bai kan book cheu min thlir sak tu zong te chunga lom thu kan soinon le a ti chuan he ka channel hi la subscribe lo kan nom chuan ngai thatu te zinga le en tu te zinga ami han subscribe sakram turim kan han ngen vele chewa ti chuan me subscribe tu te tin meu clear sak thin tu te zong chunga khan atharin lom thu kan han soi le a kum thar chi bai kan an in book ni sela ti chuan he kum kan man tur hi in tan hun tha lo ton kum mal som na lo don kum ni se ti in du sak na sang ber kan han hlan ani e ti chuan in hei tun trum chu Bollywood star Indian mei channel film chan thiam zeile mel traboxi chanchin hi toy fel dewin kan ngai thlang kan clear ho lok don ani clear tu te ngun taka lo clear lo ngai thle turim kan han som le cheu ani November ni som pathum sang kha ko somruk pasari apiang Indian film star toile nalzet mai hi aming chu Juhi Chawla ani a ming lam ri khi chuan kum sang kha ko somriat pariat kuma Amir Khan ne na film an chan dun na romantic film munom zet mai kaimat se kaimat tak ro rel na ni ti film kha rel ruwa alo lang hal ome Ambala Haryana tuiliak ani apa chu Central Service zingami IRS Indian Revenue Service kanti ani ti chuan Juhi Chawla hi kumsang kha kwa somriat bor chho atang le sang ni kum chhovel chunga khang inkar chunga Indian film kanti chunga khatiang Indian film star zinga khan hu hanga berte zinga mi ani ati thei hial ani chutiang khop chu ani ti chuan han chhu danin kumsang ni som ni panga a network chu vaibel che zasari somkwa ani hep maya sum le pai le hausak na lama po an retheite chiam lawani ti alanga tina om ve viawa ti chuan Juhi Chawla hian kumsang kha zariat somnga panga adin Catholic ko hran enkol Fort Convent School Mumbai zirna bul atana Sydenham College Mumbai atangin a graduate le ani ti chuan kumsang kha ko somriat pali Miss India a thlan ni in ti chuan sang kha ko somriat pali vek hian Miss Universe contest Best Costume Award adong le bok ani ti chuan kumsang kha ko somriat pali Miss India a thlan ani nuwa film lam lu chilin masabir atan kumsang kha ko somriat paruka hla ne na wanglai a hril na film Sultanat Zarina mingin a inlan ani he film hian Samira Bialnu ani Sultanat film hian Bollywood star zingami mi challang le lar tak Dharmendra te Amrish Puri te tin Shakti Kapoor te Sri Devi te le film star tha tak mai a film chan masakber Sultanata hian an inlan hlom boka film munom dak te po ani he film po hi ti chuan lem chan khovel alu chil atang rei lo te Filmfare Award for Best Debut choi moina adong hala
avang laya alara lar na fam chu film siam tu ten an som na sakhup maya hi an som chur chura ti chuan kumsa ka chu som ko pathum kum phei kha chuan film pathum ngut mai kha hi achang hialani film lama career ker chu a soi tam ngai lovin kan the winarin oma tin chu tianga i han soi kim vek sen po kha i anilo chu ti khop chuanin ni anasa ania career a hun man hi ti chuan kumsang kha chu som khuwa panga a sumdong hosa industrialist jai meta nen anin neya fa pahni an neyani Bollywood film lam lu chil hi afanu te tan thil thaber anilo ati te po aniang a interview na a chuan afanu jafni chu film lama alu ve ai chuan ziak mi ni tura adu thu te hi asoi nge ani ti chuan kumsang ni som pahni kham alai zon sonia i chuan kan sarnat na in athi san lo meya tin kumsang ni som khan au nau pa Red Chillies Entertainment Chief Executive Officer CEO Juhi Chawla chu party na zanria ei zo chia chu tunlai nat na lar tak stroke nat nei na tlak buak thut maya ti chuan ni khorhelawin om zuya Mars ni kwa sang ni pali kham au nau pa po hi athi vele ani ti chuan apasal jai meta nen trangdunin Shahrukh Khan an belbula Shahrukh Khan tenen hian Indian Premier League Cricket Club pakhat Kolkata Knight Rider an din ani ti chuan kumsang ni pahni kham Shahrukh Khan ate tin Gauri Khan ate nen film production company pakhat Dreams Unlimited an din le boka sang ni kuma Shahrukh Khan nena an chandun na film lar tak mai Phir Bhi Dil Hai Hindustani pokha Dreams Unlimited product ani nge ani amalama kan soi kumsang ka ko samriat pariat kuma film chan kai mat se kai mat tak kha film puitling a chan na masaber ani ati thaya he film hi ni alare me maya Shakespeare thon thuzia Romeo and Juliet thon thu be chana siam ani nge ani tichuan Juhi Chawla hi kan the ome amai sa ei ngai lo vegetarian kan ti zinga mi te pokha ani tichuan tuna hian chung kwa in Malabar Hill Mumbai ya an cheng mek ani tichuan engchen nin nge ma la kanga engtin nge kal le zel dan turte niang ti ro chu kan wa chui phato lem lova poni sela a film lama asul nu te ro pu me maya anasa alomom ani lomom po hetiang Bollywood star kan lo nei hi tichuanin kal le zel na tura po du sakna sang tak kan han lan ani